ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑን ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስነት ዘለዎ ዝበልናዮ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ናብ ማእከላይ ምብራቅ ዘተኮረ ዜናታት እውን ክኸውን እስራኤል ንኢራን ክትሃርም ኣብ ዓብዪ ምሽብሻብ ከም ዘላ እንታይ ዓይነት መጥቃዕቲ ክኸውን ክንዲዚ ግዜ ዝወስድ ዝብል ነዊሕ እዋን ዝመላለስ ዘሎ ዜናን እቲ ማዕከናት ዜና ናይ ዓለም ድማ ካብ እስራኤል ክርሕቆ ስለ ዘይብሎም ቀፃሊ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክዛረብሉ እዮም ትፍትኑ ዘለው ሓደ ካብቲ ዘደንገዮም ምክንያት ድማ ሕጂ ተፈሊጡ ኣሎ ንሱ ድማ እቲ እስራኤል ንኢራን ብኸመይ ክትሃርማ ምዃና ትገብሮ ዝነበረት ፕላን ብስለያ ናይ ኣሜሪካ ተወሲዱስ ናብ ህዝቢ ስለ ዝወፀት ሓበሬታ ኢራን ፈሊጣቶ ከም ትኽእል ስለ ዝተፈለጠ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣዝዩ ሰንሲቲቭ ሓበሬታ ጥራይ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ከመይ ገይሩ ካብቲ ናይ ዝለዓለ ስለያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ ዝወፀ እዩ ከመይ ገይሩ ተወሲዱ ከመይ ገይሩ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ዓብ ሕቶ ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ነዚ ብሰፊሑ በዝን በትን ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለው ኣሜሪካ ጫቅ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ዘሎ ኩነታት ድማ ብዙሕ ግዜ ሓትት ኮይኑ ክወፅእ ከም ዝኽእል ወይ እውን ብግምጣል ክንሪኦ ኣለና እዚ ነገራት እዚ ደይ መደይ ኢሎም እውን ኣውፅኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምንታን እቲ ምስጢር ተፈሊጡ ኢሎም እስራኤል ከየጥቅዓት ጠጠው ንኽትብል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ በናይ መንገዲ ውፅኦሞ በዚያ ክንጀምር ኢና መጀመርያ what's going on እቲ ነገራት ከነስተውዕለሉ ንክእል ኣለና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ምስቲ ኩነታት ዝተሓሓዝ ሰፊሕ ዝኾነ ትንተና ድማ ኣለና ማለት እዩ ናይ እስራኤል Prime Minister Administration has launched a probe after highly classified U.S. intelligence documents were posted online showing Israel's taking steps to launch a retaliatory attack on Iran. One document came from the National Geospatial Intelligence Agency, the other from the NSA, the National Security Agency. The documents reference recent Israeli drills involving air-launched ballistic missiles as well as covert drone activity. On Friday, President Biden was asked if he knew how and when Israel would attack Iran. Biden responded by saying yes and yes. Unquote. Iran has issued a complaint with the UN's nuclear watchdog over Israeli threats. So እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ከም ዝኾነን እዚ ሓበሬታ እዚ ምውፁ ዕለት 1 ኦክቶበር እያ ተሃሪማ ነይራ እስራኤል ዳርጋ ድሕሪ 4 መዓልቲ ቢላ ግብረ መልሲ ክትብ ሓሲባ ነይራ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዕለት 5 ዕለት 6 እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ወፂኡ ወይ ከዓ ተሰሪቑ እቲ ዘርእዮ መዓልትታት ናይኮም እዩ ስለዚ ንሱ ከም ተሰርቀ ስለ ዝፈለጡ እዮም ጠጠው ኢሎም ወይስ ንኸየጥቅዑ ስለ ዘይተረዳድኡ እዮም እቲ ሓበሬታ ከም ዝወፅእ ገይሮሞ መዓት መንገድታት እዩ ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ናይዘን ሃገራትን ከም ዘለዎ ብቕልል ዝበለ ክትሪኦ ትኽእል ነገር እውን ኣይኮነን because they always use different tactics ስለምንታይ ከም ኮይኑ ኣብዚ እውን ረይዎ ክሳዕ ክንደይ sensitive ሓበሬታ ከም ዝኾነን ነዚ ሓበሬታ ዘውፅእ እንታይ ዓይነት ገበን ፈፂሙ ከም ዘሎ ክዛረቡ ከለዉ ዝምዖ is investigating the leak of classified documents on Israel's planned strike against Iran. Former State Department spokesperson Morgan Ortagus is with us now. Morgan, what's the significance of this? Is there a mole maybe inside US intelligence? It's incredibly bad. I mean, what was leaked on Telegram, what we know from publicly available information, looks like it was from our geospatial agency. This is, to put it in context, this is some of the most highly classified material that the US government is in possession of. Unfortunately, there has been a So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ ሓበሬታ ወይ እውን ኣዝዩ ወሳኒ ሓበሬታ ተራ ሓበሬታ ከም ዘይኮነ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓንቲ ሃገር ነፍሲ ወከፎም ንሓትሕቶም ይሰላለዩ እንድዮም ዕሩኽ ኢና እዮም ዝብሉ ግን እቲ ዕርክነት ናቶም ብመልሓስ እዩ ኣሜሪካን እስራኤል ትስለያ እስራኤል ካን ኣሜሪካ ትስለያ ስለዚ ትስለያ ስርሖም ኣይገድፉን እዮም ንሓትሕቶም እውን እንተኾነ ብምቕፃል እዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ንኣሜሪካ ዘጋጥማ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ዝኾነ ፀገም ዝኸውን ወይስ እንታይ ኮነ ኸውን እቲ ምክንያት ዝብል እውን ብዙሕ ከዛርብ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሰንሲቲቭ ሓበሬታ ተራ ሰብ ክረኽቦ ዝኽእል ኣይኮነን ኣገደሲ ሰባት ጥራዮም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ነዚ ዘውፅአ ሰብ ድማ ከቢድ ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ኦኬ pattern of this, not only in the Biden administration. If you go back into the Obama administration, there was a leak in the Obama administration in 2012 about Israel's plans to attack Iran. ኣብዚ ነገረ መንገደይ ክገልፀልኩም ብዙሕ ግዜ ካብዚ ካብ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ ሓበሬታ እንተውፂኻ ኣይኮነን ናይ ወታደራዊ ስትራቴጂ ዘለዎ ገለሲ ካልእ ቅርር ዝበለ ስለያዊ ሓበሬታ እውን እንድሕር ኣውፂኻ ኣብ ዝኾነት ዓለም ብሰላም ክትነብር ከም ዘይትኽእል እዮም ዝገብሩኻ
مش أب أمريكا قال خيط كاسي أب زخونة عالم بسلام ترجعي كاتبر كم زي تخليهم زقبروها دابنت إدوارد سنودن زبال هذا ناي منجست أمريكا نهزب أمريكا كم زسليهم زرع حبريت عوتشو هاديمو نتشاينا خيرو تشاينا وحسن الناس الذي هبطو أبراشا تكسب جاب راشا ينبرا له زي كنا نيراشا مسيلو هسه بزي منجست أمريكا نسأل أتوز قبري كونن أبزبي أمريكا زخطلو حبريتا ناس حساب كان مقلات حساب كان لك قال إني زبال كل زي حسوتي أبتان عم تدليهم كتكون كلا كم زبالين لذي أبسل لك توز خلا قمت الوازان جرزيا كندا يلو أبنا إيرترا سليان قال إنزنا برمتيو مع بزح حبريتا كزارة بوز وعلو زم سبازياتهم هاي الكلاسيفايد ويون بجاكم كالك فلتو زي قبا حبريتا تزوج سبات الله إذا حبريتا زوج زلو نزوم سبازياتهم أبقى بوينت إيرترا بعب جبان كتحطهم كم تغل ما يبقى يفلتوني نسهم كم خبر خلوا سم تايزبل ناس النت حساب كان مقلع سلو زلوم يوم زارب زلو نو مستيرنا هاجر كتاكب حلفنا توسيت كان يركع ناس النت حساب زبال إلا هاجر إحنا نتهاجر حدا جا كود تغزل الحبريتا تلك أن توصي خايو أبقى لنا بإيرترا أنت رهيزاتك ناينوي عمتات كبني زلك نحن ننوي عمتات يكتر أسركاته نورمال أبزي جزء زبروزلو 3 عامات 10 عامات 4 عامات يوم كفر دوم نزيونكم زقبرو ورقة كمحجني نتي ويكيليكس بهذا زلو ذهبسي I think نموت يوم فريدة مثلا لذي شللتنت كم زي اللي نسليها حبريتا يا جن نهار تراكم كله عبيت حلفتون متيوم نتقول داي كم زدو لو يزارب زيهم سبازياتهم نسير ترانت حزوه سبحان الله سلم تأثيرهم حسابهم سلز بالله أي من قصة حلافين دروقينكا أما نتهاجر عم حرقة كود أصغر الحبريتات توسط تفلت خيركا نزع حبريتات أنتوز شخايو نايزخونة يكون من قستيز بلوكم دور نايزخونة يكون هاجر كلاسيفايد ويقول مستيرة وحبريتا نتهاجر ود إحنا زق زملكات حبريتات انت تفلت كوينكا نعند حرو شخايو حتى تناتيقا أقل بوينت بقل من قدت من قستين حرزكا حتى تيقا ስለዚህ ኣብዚ ከምዚ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ክኾን ከሎ ብፍሉይ ወይ ናይ እስራኤል ምስጢራ ውፅኢኻ ቀሲንካ ክትነብራ ኣይትኽእልና ግን ናይ ካልኦት ሃገራት ክኾን ከሎ ግን ያ ዲሞክራሲ እንድዩ መሰልካ ምግላፅ እንድዩ ናፃ ናይ ሓሳብካ ምግላፅ እናተባሃለ ኣሽካዕላል ዝፅወተሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ስለዚ ኣብዚ ፈላሊኻ ረእይዎ እቲ ስታንዳርድ ንሳቶም ጥቀምሉን ኣብ ካልኦት ሃገራት ክኾን ከሎ ነንበይን እዩ ነዚ ድማ ብዙሕ ሰብ ኣየስተውዕለሉን nuclear facilities. Now, I believe that the Obama administration likely leaked that because they wanted the JCPOA, which was the Iran nuclear deal. They didn't want Israel to strike Iran. So unfortunately, there is a pattern of this behavior. I think this should be prosecuted at the highest levels. We're talking about top secret information, likely compartmentalized. This should not be taken lightly. And whoever has leaked this information on Telegram should go to jail for 30 years. But it would have been somebody probably... So እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኩሉ ነገር ብመንገዲ ፖለቲካ እዮም ዝተሓዝዎ ሶም ናይ ጆ ባይደን ወይ እውን ኣብ ግዜ ባይደን ኣብ ግዜ ኦባማ እዩ ዝግበር ነይሩ ንሕና ሪፓብሊካን ኮማይነ ፍክትን እዚ ሓሶት እንድዩ ክልቲኦም ሓደ ፓርቲ እንድዮም ክልተ ፓርቲ ከም ዘለዎም እዚኦም ክልተ ፓርቲ ድማ ኣብ ዝኾነ ነገር ከም ዘይሰማምዑ እዮም ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝእምንዎ I don't think so ወላ ሓንቲ ደቂቕ ንዑ ክኣምን ዝኽእል የለን ኣነ ከማን ኣይኮንኩን ዓበይቲ ኣሜሪካውያን ዝብልዎ እዩ ሓንቲ ፓርቲ እያ ዘላት ኣሜሪካ ነቲ ህዝቢ ጥራይ ክልተ ፓርቲ ከም ዘለዎ ገይሮም ክእምንዎ እዮም ዝፍትኑ ኣብ ላዕሊ ግን ኩናት ናይ ዩክሬን እንተኮይኑ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም እዮም ዘጣቅዑ ኩናት ናይ መን ኢኻ ትብሎ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ሰነት ወይ ኣብቲ ሃውስ ዘሎ ተዋስኦ እዩ ዝፃወት ገሊኦም ከም ዝቃወሙ ኣክት ክገብሩ ስርሖም ከም እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ኩናት ናይ ፈለስጢን እስራኤል ክትጭፍጭፎም ከላ ወይ ሊባኖስ ክትጭፍጭፍ ከላ ኩላቶም ኣጣቂዖም እዮም ኣፅዋር ዘቦ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ሓደገኛ ዝበሃል ስጉምቲ ኩሎም ሓደ እዮም ንኣሽቱ ነገራት ኣብቲ ጉዳይ ዶ ገለ ንኣሽቱ ነገራት ከምዚ ዓብዪ ፍልልይ ዘለዎም ገይሮም እዮም ንዓለም ክእምኑ ዝፍትን በት ንሪያሊቲ ኣይናይ ውግእ ኣሜሪካ ክጅምር ዝደለየት ሓደ ኖ ኣይጅመርኒ ኢሉ ኣንፃሩ ጠጠው ኢሉ ጠጠው ከብለ ዝኽእል ነው ውግእ እንተኮይኑ ዕግርግር እንተኮይኑ ኣብ ዓለም ዝገብርዎ ኩሎም ብሓደ እዮም ዘጣቅዕሉ ስለዚ እቲ ኣብዚ ንህዝቢ ክእምኑ ከምዚ ንሕና ዴሞክራት ንሕና ሪፓብሊካን ከመይ ናገለግሉ ኩሎም ሓደ እዮም ኩሎም ሓደ እዮም ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ብፍላይ ከም ወፃእተኛ ኮይኑ ክሪኦም ከለ ክልቲኦም ሓደ እዮም there's no significant ኣብቲ ናቶም ፖሊሲ ኣብዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ካብኣቶም ፍልይ ዝበለ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብቶም ሪፓብሊካን እውን ፍልይ ዝበለ እዩ ስዋይ ብዙሓት ካብኦም እውን ዘይቃውሞ ኣብ ዝሓለፈ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ኣንፃር እዮም ኣብ ዝዋን እዚ ብደካ ውሕዳት ኩሎም እቶም ኣብቲ ካቢነ ናቱ ዝነበሩ ኣንፃር እዮም ስለምንታይ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ስለ ዘገልግሉ ንዑ ድማ ኣታሊሎሞም ይሰርሑ ስለ ዝነበሩ ነቲ ዝህቦም ሓበሬታታት እውን ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ እናገበሩ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ንክንደይ ሰባት ይሰጎግ ነይሩ ዝክሮ ተኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ይሰጎግ ነይሩ ምክንያቱ ኣይሰምዕዎን ስለ ዝኾኑ
نعود يكون سنتم بحر مقارجة الزور كربحو سلدي فتنو يسوقهم نير أسواي قالسي نير ومسوم الجد ما خمت صغلوكم أسواي بزحات كاباتهم أنصاريهم لومي نتانا ديمقراطيهم زدقف زلو even نتانا ناشنال سكيورتي أدفايزر ناتو زنبرة جون بولت زبال أنصاريهم أبزوان زي كمال هاريس يزدقف زلو على ريبابليكان كلاس لازم تاي مالتي دونالد ترامب يدقفون يمتون ريبابليكان هارد كورز بحال سلمتاي بتبدحر مقارجة زلو سلازي يقبلوا نسو inside US intelligence with access to the highest level security stuff? It could be an intelligence professional. It could be a policy professional as well. So intelligence professionals will have access to this information if they are read in. On the policy side, at the White House, State Department, there are a limited number of individuals that would have access as well, including at the Department of Defense. So it should be a small number of people that would have eyes on this information. There shouldn't be like thousands of people, for example, that have it. But one thing that's really important to note, a leak like this makes it dangerous. What makes the operation, a very tricky operation, much more dangerous for the Israelis. It puts everybody at risk whenever operational details are leaked ahead of time. That's right. Israel is blowing up. So እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ውሽጢ ኣሜሪካውያን ወፂኡ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ግን ካልኦት ድማ ካብ ሃከርስ ወይ ካብ ገለ ዝወፀ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ውሕዳት ሰባት ክረኽብዎ ዝኽእሉ ክኸውን ከሎ ንዑ ዘውፅእ ድማ ኣይ ቲንክ ስክሪኒንግ ክገብሩ እዮም ድሕሪ ተፈሊጡ ድማ እቲ ሰብ እቲ ቢግ ትራብል ይፅበየ ኣሎ ፕሮባብሊ ግን ሃክት ኮይኑ ዝወፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ከምኡ ገይሮም ባዕሎም ዘውፅዎም ክኸውን ስለ ዝኽእል ባዕሎም ዘውፅዎ እንተኮይኑ እታ ነገር ክትድቅስ እያ ናይ ብሓቂ ሰብ ኣውፅዎ እንተነይሩ ካብ ውሽጦም ግን ኮለል ከብልዎ እዮም ተማርስቲ ኣብ ገለ ፖይንት ድማ ክንርኢ ኢና كما يجيرو خنا في زببة سيحسك من يتقبلوا حبريتا بالسمج. We'll be joined this morning by journalist Ken Klippenstein, who may have just gotten himself in trouble with the FBI yet again. Ken, welcome to the show. Good to see you, man. Hey guys, good to be back. So effectively, Ken, you decided to publish some leaked U.S. intelligence documents, which were assessing Israel's likely response to Iran, which we're still waiting to see what they have in store, and there's been a big public debate about that. First, talk to us. Here's the piece that you posted on Substack. Israel preps for strike on Iran. Top secret leak reveals. Read the U.S. So እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ሰብ ነቲ ሓበሬታ ዝረኸበ እዩ እዚ ንሪኦ ፀናሕና ነቲ ሓበሬታ ምስ ረኸቦ ፓብሊሽ ዝገበሮ መጀመርያ ንሱ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ወላ ሰሚዖሞ ከለዉ ከውፅዎ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ዝሓብዎ እዮም ነይሮም ከብልዎ ይፍትኑ ነይሮም እዚ ሰብ ዝተቐቢሉ ድማ እቲ ሓበሬታ ንሱ ይውፅኦን ግን እቲ ሓበሬታ ምስ ረኸበ ኣብቲ ፐብሊክ ሚድያ ወይ ሶሻል ሚድያ ዘውረዶ ንሱ እዩ ነይሩ ምሹር ንሱ ንባዕሉ ፀገም ከጋጥሞ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ግን እቲ ንሱ ዘቕረበ ድማ ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ክኢሉ እቲ ሓበሬታ ወፂኡ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እምበር ኤግዛክት እንታይ ምዃኑ ዘርኢ ነበረ Yeah, so I got a copy of this from my friend early on Thursday, and I thought to myself, oh, well, this is already circulating on social media. This will be up in a matter of time. And by Friday morning, I realized not only have the documents not been published in any major media outlet, the media hadn't even talked about it then. And it wasn't until that afternoon, this was like more than 24 hours after it had been circulating, that Axios had the first story on it. Barak Ravid, a reporter who's very close to the White House. And what's interesting is in his report, they just describe, I call it, trust us journalism. Like, here's what it says. You don't have to see it. They didn't publish the underlying intelligence reports. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሓበሬታ ንሱ ክረኽቦ ከሎ ኩሉ ሰብ ዝረኣዮ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ነይሩ ንሱ ኣነ እንተረኺበዮ ግን እቲ ንዑ ውፅኡ ዝነበረ ዝበሃል ምንጭ እውን ዝኾነ ነቲ ጭብጢ እቲ ነገር እቲ ከየረኣየ ከምዚ ኣጋጢሙ ኣሎ ከምዛ ዝብለኩም እመኑኒ ዝዓይነታ እያ ነቲ ሓበሬታ ቀንዲ ከይሃበ ብዛዕባ ጥራይ ዝዛረብ ነይሩ ንዑ ዝገልፅ መግለፂ ናቱ ወይ እውን እንታይ ከም ዘጋጠሙ እንታይ ሓበሬታ ከም ዝነበሩ ጥራይ ዝዛረብ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ግን ነቲ ሓበሬታ ተቐቢሉ ኣውፂእዎ ኣሎ ስለዚ ንሱ ንባዕሉ ገለ ግዳይ ፀገም ክህልዎ ከም ዝኽእል ግን independent journalist ስለ ዝኾነ maybe he may have ገለ protection ክህልዎ ይኽእል ክኸውን ግን again this is ዘለናዮ ግዜ ከቢድ ግዜ እዩ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንምውፃእ Point to that, virtually every major media outlet has now reported on it. It became impossible to ignore after the Axios story, and I published it a few minutes after Axios. None of the other outlets, not one, has published the underlying intelligence report. And the reason that matters is because you're forced to sort of rely on the media's paraphrase, not just the accuracy of it, but even assuming that they have the best of intentions and they're not too close to the White House, like I think Barak Ravid is, but just that they would understand what the general public is interested in, and just by pure accident, maybe they don't. And I think the reporting on this shows that they don't know because they're getting key facts about it wrong. So, for example, the intelligence reports come from what's called the National Geospatial Intelligence Agency, which deals with satellite
imagery and analysis. It's been reported in both CNN and Reuters. I'm not making this up. You can go look it up. That this was from they mentioned this coming from the NSA, which is factually untrue. It shows you the problem with not giving people the underlying records. Media ends up repeating each other, and it becomes an echo chamber, and they're not able to check. سنتايز بنزلو اتحبريتا ولا وصي خلو نعو ريبورت خبر خلو تو ميديا CNN ديم كالوت نتاقداس نجر اليوم لتن امريكا كحاسس غلوي ونجلزلو اليوم فغص بلا نجر جن كم عب نجر جيرم كايزارب كل جزء نعاقا نساق تفلتو زلك حبريتا يكونوا زبغا انتايدا كسمعو زلك نعاقا كم يجيرم كتقعموا لي يقولوا لنفسه كفي ايفنت زمت كم يجيرم نربحهم كتقعموا لي يقولوا انتي جوك الله هذا اب انشورانس سرحو زنبرو كامباني ናይ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ማለት እዩ ሓደጋ ኣጋጢሞም ሓደጋ ምስ ኣጋጠሞም እንታይ ገይሮም እቲ ገዛ ዝነበርዎ ከምኡ ድማ ኣብ ገለ ነበሮም ንብረት ተቓፂሉ ምስ ተቓፀለ ናይ ኢንሹራንስ ሰራሕተኛ እንታይ ገይሮም ኖ ሓደ ባንኪ ከምኡ ተቓፂልዎም ኢሎም ምስ ተቓፀለ ብዙሕ ክሳራ ወሪድዎም ኣሎ ሓደገኛታት ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ግን እንታይ ገይሮም ናይ ባንኪ ሰራሕተኛ ስለ ዝኾኑ እንታይ ገይሮም ቀደም ዝሰርቅዎ ዝነበሩ ገንዘብ ኩሉ ብብልሽውና ዘውፅዎ ዝነበሩ ኣብቲ ትካልቲ ከም ተሰርቀ ገይሮም ብምእታው ካብ ኢንሹራንስ كم زخفلوا نتسوم سرقوا كاب إنشورانس حلو في حليفهم كم يقبروا يوم سنسيتيف تحرقين نتجازا كم زكاة الجيرم التسرق وزال نبرت أبو أبناء أمريكا كم حجون ريبورت كأننا ناتي سبتمبر أبتي توين تاورس أب نيويورك القاعدة مسيو أمنا تنجزا وتحريم من قبل خلوا بفلا أبين تاقون حدا جزا تحريم نيرو تجازا تدما كلتا محلتي كم تمهرامري حدا محلتي نايش عزنا برا سكرتير ناي أمريكا ناي ديفنس دونالد رامسفيلد إز بحال مثلاني نا وايت هاوس كيدو كلت كاب كل تقصاب 3 تريليون زغون جنزب أبي كم زعتوين فلتونا أكاونتينغ نانا كل رغبي كعلنا سلازين الدليل لنا جناي رقمنا أنا لنا كاب كل تقصاب 3 تريليون جنزب أبي كم زعتو خمسة فلتوات تنجير نير كابتي ما تقعد تجبر كل دما أبتني جبرش برا القاعدة هريمونة نيويورك كاب سبحانه هذا مثال أبتجزانا أكاونتينغ نا بنتاغون زنبرة نابو هريمو زبل هذا زربالو الزربا زناي بحق زقرمي سلازي كفر اب بزح كجبر كم زغل او نابزي مرداي دلي كل ميديا مسار هنايتي استابليشمنت سلازخونه مسخات دل ديكونس انتي كسمع لك نتدغاطم كونتات بخمي كتقمو لخلون يمز تقمو underlying facts because nobody has the source material. Get to the source material then, Ken. What can we learn from it exactly? I just saw the write-up around what the potential sites and all that could look like. Can you lay that out for the audience? Yeah, what this shows is that despite all the happy talk about our ironclad relationship with Israel and how we have total trust, so on and so forth, we are spying on each other aggressively. And it's not just the satellite intelligence, it is human intelligence, spies, it is cyber intelligence. It's all sorts of different things to paint a mosaic picture of what Israel is up to because we can't take them at their word. We don't take any nation state at its word, but in the context of the conflict that you guys were just describing in the... So that is إسرائيل أمريكان أزين قربا محازوتين ايرون كلاد مالت حصينا وزخوني محزنتي زلنا كبال كله بغالات اب تكباركم كم زي يكون له بفصم كم زي تامامنوا ስለዚህ ኣሜሪካ ኩሉ ዓይነት ስለያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከም ዘለዋ እዚ ስእሊ ናይ ሳተላይት ዘሎ በኣካል ዝስልዩ ከም ዘለው እዚ ተሓበሬታ ኣይረኽቦን ኣነ ንባዕለይ ክሪኦ እውን ኣይደልንያ ቢካዝ ካልእ ፀገም ከም ፃልካ ኸሊት ሪፖርት ጥራይ ይኽእሉ ንዓና ንሕና ወታደራውያን ሰባት ስለ ዘይኮና ነቶም ናይ ወታደራዊ ተሳትፎ ዘለዎም ንዓም ዘገድስ ሓበሬታ ብሓፈሻ ግን ብዙሕ ረቂቕ ዝኾነ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ናይ ክልቲአን ሃገራት ከም ዝነበረ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ መንጎተን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ከምዚ ኣብ ሚድያ ክዛረቡ ከለዉ ኢድን ጓንትን ከም ዝኾኑ ትዛረብዎ ከምኡ ከም ዘይኮኑ ሰፊሕ ዝኾነ ፍልሊ ከም ዘለዎ ንሓትሕዶም ከም ዘይተኣማምኑ previous segment, the stakes are really high. And so it becomes important to look at not just what are the officials saying and what are they saying to us in private, but to look at their military exercises. They were doing mid-air refuel exercises, which is what you would need to do if you were going to strike Iran, because the distance from Tel Aviv or from Israel is far enough that they couldn't make it with one fuel tanker. And so you're looking at a bunch of different characteristics, military readiness, special operations. This stuff is جنتاي خاطربزي እቲ ተሓበሬታ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክገብሩ ከለዉ መጀመርያ ምድላዋት ክገብሩሎም ስለዚ እዚ ምድላዋት እዚ ብምሉእ ይረአ ከም ዝነበረ ኣሜሪካ ተካተሎ ከም ዝነበረት ብስለያ ገይራ ነዚ ዝወፀት ድማ ናተይ ግምት እየ ዝብለኩም ኦልሬዲ እዚ ግምት ናተይ ኣሜሪካ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ኢራን ዝግበር ወይ ኩናት ምስ ኢራን ስለዘይትደልዮ ዘላ እቲ ሓበሬታ ከም ዝወፁ ዝገብርዎ ባዕሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምንታን እስራኤል በቲ ተኸዶ ዘላ መንገዲ ንኸይትቕፅል
ስለዚህ there's so many information ግን ምስ ግዜ ክንፅር እዩ እንታይ ካበይ ከም It's ዝመፅእ really complicated. And so it shows that we, the U.S. intelligence community, the Pentagon, is looking at every one of these domains that might be indicative of an Israeli move. And I think what this should show you is this. ክመለሳ ኢና እዚኣ እስካብ ዝኻ ብካልእ መንገዲ ድማ ካልእ ፍፃመ ዘጋጠመ ነይሩ for your time. On Friday of last week, a drone apparently struck the house, may have gone in through the window of the house, a weekend home of Israeli Prime Minister Netanyahu. Was this a serious attempt to assassinate him or a message? I think it was a ካልእ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅድሚያት ናይ ሕዝብላ ድሮን ኣብ ናይ ዊኬንድስ ወይ ከዓ ቀዳመ ሰንበት ነተንያሁ ዝቕመጠሉ ገዛ ብድሮን ገይሮም መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ ስለዚ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነተንያሁ ንምቕታል ዲ ተገይሩ ነይሩ ወይስ መልእኽቲ ንምስዳድ ንዓኻ እውን ክንመፀካ ኢና ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝብል ሕቶ ድማ ኣሎ እስከ ንስማዕ እዮም message. It was a serious attempt. My understanding is there may have been up to 3 drones that had been dispatched on that. 2 of them were shot down. But again, we're going off of information that we don't know the source. You know, this could be a red flag. This could be whatever. But if the information is accurate, I think 3 drones were launched. 2 were shot down. 1 made it to the target. These weren't drones that were designed to deliver massive explosive blasts. I mean, if somebody had been on the receiving end, I think they probably would have killed them. But this just looks like it was sending a signal and a message that you know, we know what you did, killing Nasrallah, and you're on our list. I want to play for you. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ተን ድሮናት ንኣሽትየን ሓደ ዓብዪ መጥቃዕቲ ክገብራ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎም ወይ ክንዱ ኣፅዋር ክስከማ ዝኽእል ኣይነበራን ከምቲ ሓበሬታ ንሰምዖ ዘለና እውን እንተኾነ 3 ከም ዝነበራን እተን 2 ከም ዝተሃረማን እቲ ሓንቲ ግን ከመይ ኢላ ከም ዝሓለፈት እንደ ኣብቲ ቦታ መፅያ ክትገብር ከላ ድማ ብኣካል ወይ ኣብ ቀረባ ተረኺባትካ ክትቀትለካ ትኽእል ትኸውን ግን ኣብ ገዛ ንዘሎ ሰብ ዓብ ነታዊ ሒዛ ትኸይድ ዝነበረት ድሮን እውን ኣይኮነትን ብናተይ መረዳእታ ንነተንያሁ መልእኽቲ ምስዳድ ክኸውን ከም ዝኽእል ንናስረላ ዝቐተልካዮ እቶም ህዝብላ ማለት መራሕናቶም ናስረላ ዝቐተልካዮ ኣብ ርእስኻ ከም ዘለና ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፉን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ኤኒዌይ ቀሊል ከም ዘይኮነ እቲ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ነተንያሁ ተቐላጢፉ ናብ ኢራን ከፀንቅዖ ፈቲኑ ነቲ ጉዳይ እቲ ስለዚ ፅኒሕልና ክንሪኦ ክንፍትንና ኣብዚ ግን 2 ነገራት ክንርኢ ኢና ሕጂ You a clip from President Erdogan, who's expressing his condolences to the family of Sinwar, who of course was assassinated last week by the IDF. And then I will play you the American government's version of this. Cut number 3. After my brother Ismail Haniyeh, the last elected prime minister of Palestine, I also pray to God to have mercy on Hamas leader Yahya Sinwar. ናይ ቱርክ መራሒ ቁጥሪዎ ዘለኹም ኤርዶዋን እንታይ ይብላ ኣሎ ነቲ ሞት ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተቐተለ ፖለቲካዊ ሓላፊ ናይ ሓማስ ዝነበረ ኣብ ኢራን ዝተቐተለ እስማኤል ሃኒያ ዓርከይ ናቱ ሞት ደጊሙ ድማ እዚ ለንቀነ ዝተቐተለ ናይ ሓማስ መራሒ ዝነበረ ያሕያ ሲንዋር ኩላቶም ተሰዊኦም እዮም ተቐቲሎም ኣይኮኑን ተሰዊኦም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ መስዋእቲ ናቶም ድማ ክብሪ ዘለዎን ህዝቢ ፈለስጤም ህዝቢ ጋዛ ክቃለሱ እዮም ከምኡ ዘጋጢሞም ይብላ ኣሎ እዚ መራሒ ናይ ቱርኪ ኣካል ናይ ኔቶ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳዕ ክንደይ ፖለቲካዊ ምፍልላይ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኣብ ዓለም ምናልባት እቶም ካልኦት ሃገራት ኤሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይኖም ዋላ ኩሉ ግፍዕና ተፈፀመ ከጣቅዑ ከለዉ እዚ ግን ኣካል ናይ ኔቶ እዩ ግን እስላማዊት ሃገርካ ስለ ዝኾኑ ነቲ ጉዳይ ናይ ፈለስጤም ናይ ጋዛ ድማ ብቐረባ ዝከታተሉን ዝፈልጦን ዝስምዖን ስለ ዝኾነ እቶም እስራኤል ትገብሮ ዘላ ብዙሕ ግዜ ብቃላት ብተግባር እኳ ከምኡ ይኮነን ግን ብቃላት ብዙሕ ግዜ ምስ ኮነናዩ ኤርዶዋን ማለት እዩ who was martyred recently. Today, I once again salute, with respect to all the leaders and members of the Palestinian resistance, who became legendary not only with exemplary struggle, but also with their martyrdom, and the heroes who watered the lands of Gaza with their blessed blood. Now the Biden طيب ثاني زيوم جاغانو زيوم نتي غازا زبحال نتي كل غازا التقلتات هنا ابتك غازا زلو نتي بدموم ما يزستيو زلو جاغاني بالغليسوم تلازي زلعالة كبري نتوم اب غازا زلو قالسز قبرو زنبرون حزبن وتحضرات نعتاتهم كبري زوهب مدهرة كم زسمعه زي قليل كونا يكونن امونغوتهم حيتات ابو زلو بات اسرائيل قداي دارغا بدحر مغارجا كل سب انصاراي كوين زلو ግን ብሕም ተበልካ ክስሕና ኢኻ ስለ ዝኾኑ ነቶም ፖለቲከኛታት ኣፎም ከይከፍቱ በቃ ብኣፎም ተታሒዞም ስለ ዘለዉ ልክዕ ከምዚ
قبون تبلعك تبلعك كل جزء بأفكا زحزاك زبال ساتهم دما بإسرائيل بتعزا سلا زخونه خقبري كل نيانجن إسرائيل تقبر زلا زخونه سنا أمر تعي أمر زلو وسب حلنا زلو وسب بفص مقبله يكلم زي قبر زلو عند فيديو لا لنكرر يوم ما تغنيهم أنت قلا هيا أبزونا متوين غلنا أنت قلا هيا سدرات قتيلمسي تقول عامي بقول شدشت عامل دي شوعات عامل تقول نقول حمشة دي على 4 عامات حفتا بحقوق حزيلة تاكد كيد بترجع هذا بوليتيكان يعني عند إنجليزي نبرن تالسكه نزا فيديو رايوا يويد مايلو زي جبن زي حاتيات زي سم حرق زي قبل لنا قود قيلو زقبر زول قفعي مجلس زي بلو قفعي أبغى زقبر زول قبل ليبانوس كحج تجمير زول قفعي إسرائيل تسمى زلا نايب حكي ناب سماي كوز غل قفعينا نرزلنا I think أملاخ كابز على مازيوس لزرحة قد عمبر كم زعينت قفعك تصاوري مخالني خاطب الجد I think كابز وانزي أملاخ مازيوس رد أكا جزيو حليف غني سمعني أملاخ شجر كاب على الخفت حي أبز بل أنا بكم مدام تبصي أملاخ مازيو كرد أكا وكتحنا كم زي كل أمرنا يسبي بكالو من قد خاب على الخاط رجع لك إحنا مساكين قتلوا خلوا تحزن جن I think بزعبا زو دايزي وشتاتي خاط حسب تجميركا مثلا لا وانت باسقه administration version of this from Matt Miller at the State Department, cut number 2. Hamas and other terrorist groups will try to present Sinwar as some kind of hero for the Palestinian cause. But I think it's important that everyone remember the actual facts, which is that Sinwar was a brutal terrorist that didn't just terrorize the Israeli people, but that ruled Gaza with an iron fist before October 7th, that brutalized Palestinians in Gaza, that tortured Palestinians in Gaza. زي ناي ستيت ديبارتمنت نا امريكا يزارب زلو ناي بحكي عالم بتعمي فليتاتهم زلا بزوان زي زحفروا يوم عالمنا منيو قبرش برا بزوان زي حماس يكون قبرش برا منقس اسرائيلي قبرش برا نتانياهو قبرش برا بزوان زي معناته هذا سبت مالي هذا فيديو ابز قبر الله زلو قد محرم عالتي كلتا مالتي 8 سب يوم 9 سب أبحر بوتا نحد حماس وتهدر سلزنا بردي قليلهم 8 سب قتلهم الله 8 سب يزلكم 8 هيوت أطفيهم الله بفولي بومباتات كيرو مالك وش كابت بوتا يبلو نابيك إن كي تلقى ملسي الله سلزي إسرائيل تكبروا زلا قبل إسرائيل فسمو زلا حتيات مودة تايزي بلو أبتو قدس مصحف كتنببو خلوهم نتقدم توم إسرائيلويان أسيوم كانت مهانم نرني يرنامش نابنت حتى زبالة إكزامبل كبكمي قدس مصحف تنببو تفلت ويامسو كاب جبسي كابت مدرس سدات أبت بارايو قينو من جبسو قينو مسرحو لز نبرو موسى بحر فنتحو كفيتو بحري مسا سقاقرو انتا جيرو مسكي الحرستو السنة كاب سما يزورد مانا يمقبو من إيرام لا خيزولاك مانا سلچينا ملاسانا ندحريتي لأمو يلا عينة كوحز غونا لبكم زلوهم أبت قدس مصحف بزعو زي إكزابير كما يزبال كوحز غونا لبيز هزبيز بلو ناي بحق يوم نأملاخ بفتسوم زفتات نوزن برزوم زبزيو أنا سي قرامي نيري نزيوم سلام تايد فوتومي بالنيري أفتقد مصحف كانوا بكلون الشيء كله كم يجيري نزيوم فوتومي بالنيري أنا بتعمل يوم أزيوم كبتي بعرف أنت حين نزس جركاتي بعرف أكل دحري حاقت لك زي ما زلوا سراوي أنت قد مصحف زبلكم زلوا أي بعرف أكل فانتحوا بمانجو حليفوه نتهم صلاتهم كنا بحركم زوحته إذا تعمر زرعية عيني نزل تعمر زرعية هزبسي دحري استوى جزء كاب سماي زورز نبرة مانا سلچينا يلوم نموسي لبو مسطفولو انت قبل يميرو نتي اب سدت كله برايو كله اب جبسي زم لخوز نبرت عوت كم لخ جميرو تدملو نتي اب تاو اب تاشمو خلو اب ذكر دانا زلو اسرائيل تفصمو زلا قفعي ناي بحقي ابت قدس مصحف نريو زنبرنا قدم እቲ ጭካነ ከም ዝነበሮም ሕጂ ድማ ንሪኦ ኣለና ሕሉፍ ዝኾነ ጭካነ ንሪኦም ነርና ምናልባት እዚኦም ዓሌት ናይ እስራኤል ተነይሮም ካብቶም ዓሌት ንኣምላኽ ዝፈታትኑ ዝነበሩ ህዝቢ ከም ዝኾኑ ጥራይ ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ንሙሴ ክንደይ ፈቲኖም እዮም ዳስዋይ ኣምላኽ እንታይ ፈሪዱሎም እዚ ህዝቢ እዚ ኢልዎም ትወለዶ ሽዑ ዝነበረ ካብ እስራኤል ካብ ተዋርስ ውፅእ ኢለ ኣለኹ ግን ኣገዳሲ መልእኽቲ ስለ ዝኾነት እያ ካብ ግብፂ ንእስራኤል ብእግርኻ ክትከይድ ክንደይ ይወስድ ሓደ መዓልቲ ይወስድ ብነፋሪት 20 ደቂቕ እዩ
ماكينة خوينخا ميبي شومت ساعات كوس دخلني بقرخا 4 ساعات يوصل مثلا 4 ساعات بقرخا كنا عم توصل له 4 ساعات يوصل بقرخا 4 عام توصل له سلامتاي إذا بزيت ولدتي إذا كتأفق خلال نت مدر تسفاز بالكو كريه بلوني له حرونكو كاب إسرائيل لغوتوس قبرم تايدي حتى ياتم سلز بس حكوين كم تبتاتينهم كم استف غيرو زمز بزيو ناي مودا تاز قبروا بزعبة تاريخهم نفلتا دما نتي أملاق زل آخو كريستوس تعيهم قتيلهم تحريو تاريخهم ونا يفلتون يعني what happened to them ناي روما قزعت نيرهم نتي أملاق مدحاني لسردلهم يسوس كريستوس نعودما قتيلهم أم مسكال سقيلهم قتيلهم بوغيرهم دما فحبتن كم زعتهم من رزالنا سلازي بتكباراتهم دري خلنا قال سب ابراهام الله اسحاق الله ابراهام اسحاق الله زيوم نعملاق زحقوس يوم داويت الله قال يس يوم صبغ هذا صبوز قبريه تقدس مساحه زبس حق زي تاريخ ناي تقدس مساحه تاريخ هاي نسب اسرائيل اللامي ازيج كان حماقه نسبي نعملاق بزوج زي زغوت زنبر زبي and we can see this املاق يغير لون يلونير دهريلكا زعجز قبرو زلو بغازا بفصم املاق انتلقين يغرق له ما يمكن وانا تقول عن سبيتني مزغات لزلو ولا حانت تصقع زي بالزبيم زغات لزلو نحماس زغات له كما ما وتهدري صقم يبلو سي بالزبيم زغات لزلو دجي سمعكاي ادي خان حوخان اب غزا خفيلهم كله لك درغز قبر زنبر ابناتهم نبلبال اصوارات تقي مدرغي تقول عن سبيتني زغات النير نتم وتهدرات ناي شعبيه سلازي كالو اب قبوتات لبوم سطفول اب كتماتات نزبي يقتل نير زغا بحر نرلنا بز مالت Gaza, and then unleashed a conflict that has been responsible for the death of more than 40,000 Palestinians. So I would hope that anyone that's considering thinking of him in any favorable light at all will look on the actual. So نحماس كغنن زعرب زلو السغا منقسنا تطراي اب عراق لعلميليون سب زغتلي اب افغانستان كندي كم زغتلو نيفلتني اب ليبيا زغاطمي اب سوريا زغاطمي زخل هلكيت ورق اب جابان بخلت بومبا غيرو كباب 500 شعدي ولا 500 حساب زغتلي منقسناتو بزي نسو ناي مورال سباخ خوينو نمن يخوننا له ني حماس مالت دما وي ونتي زي حياسين ورز بالوال نيلسون مانديلا بسر بيت كلو قالس نيرو قديم لهم سورانا ايرترا ግብረ ሽበራ ይዝባል ነይሩ ለናጽነት ዝቃለስ ኩሉ ግዜ በተሐያል በተጸቃት እንታይ ይዝባል ግብረ ሽበራ ይዝባል ስለዚ ግብረ ሽበራ ይኮነንቶም ፈለስቲን ለናጽነቶም ይምዝቃለስ ዘሎ ግብረ ሽበራ ትባል ሃገሩ ከለዎ ናይ ካል ሃገር ክርብሽ ዝመጽእ ተኮይኒ እስራኤል ሃገሮም ኣለዎ ፈለስቲማውያን ዘይገድፍዎም ዓዶ ዝገድፍዎም ድሕሪኡ ግብረ ሽበራ ትባል ኣብ ዓዶም መጺኻ ናይ ጨቆንካዮም ናገዛኻዮም ከለኻስ ግብረ ሽበራ ኢልካ ፀውዖም ግን ሳዕ ክንደይ ተዓለም እውን ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ምዃኑ on the actual consequences of his life and the decisions that he made that wreaked such havoc for the Palestinian people. Does this crackpot have any idea what he's talking about? This guy wouldn't know heroism if it hit him in the face. I don't think he's ever done a heroic thing in his life. I don't think he's ever done anything that requires an ounce of courage. This is a man who stands up and spews lies and distorts truth, and that's his job, and that's what he's doing here. Look, there's the old saying, one man's terrorist is another man's freedom fighter. So certainly from the perspective of the Israelis and the United States government, Sinwar was a terrorist. I have no problem with somebody calling him that. I won't disagree with it, but I understand why people would say that. But to question this man's courage and dedication to the cause that he died for, when you introduced this, you said he was assassinated. No, he went down fighting. From what I understand, that he had been out in the streets for 18 days, leading his troops, going out there fighting. This is a man that the Israelis said was hiding in a tunnel, surrounded by hostages and his family. قالسي زلخا خطب تخلي خاكن كقالس كله رخيبك قتيل كايف سلازي كقالس كله نزرحب كاي دما جغنا خطبلو ورش برا خطب تخلي خاك لكن سبزي حبي خلي يكون رخيبمو كقالس كله رخيبمو تسواي دما نجغنا تقط كحدو اي تخلني خانا بلا زارب زلو نغتل سكارستي كالي تاغدا ستارستي سلازلاتني
Seen is, again, from these documents, is the Israeli Navy dispersing from the big port at Haifa. It's moving some of its nuclear-capable missiles out of the way into hiding, into underground bunkers, we presume. It doesn't make quite clear what they're doing with them, but it's certainly dispersing them. So it's preparing for an Iranian response. So we've had this leak of US intelligence documents, and it suggests that Israel has been planning for a So these documents come from something called the Geospatial Intelligence Agency. So ብሓፈሻ ነቲ ዝነበረ ሓበሬታ እንታይ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጹ ነይሮም ኣብቲ ስለያዊ ሓበሬታ ብጣዕሚ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ከመይ ገይሩ ክወፅእ ኢሉ እንታይ ነይርዎ እንታይ እቲ ዕላማ ካብ ዝኸናበይ ክንቅፅል ንኽእል ኢና ዝብል ፅኒኢሉ Scott Ritter እውን ብዛዕባ ተዛሪቡ ነይሩ ፅኒሕና ክንሰማ Agency, which is a posh name for a bit of the Pentagon that looks at satellite pictures, and it looks at 2 days, October the 15th and 16th last week, and what Israel was up to in its military bases, basically. And there are 2 pages for this document. There are no satellite pictures in it. There's just the analysis of what was seen. It focuses on the fact that there were some kind of military exercises being conducted that involved fighter bombers armed with airborne ballistic missiles, 16 Golden Horizon ballistic missiles, and also 40 ISO-2 missiles bombs. ስለዚ እቲ ሓበሬታ እንታይ ዘርኢ እስራኤል ትገብሮ ዝነበረት ምድላው ንኢራን ንምሕራም እንታይ ዓይነት ነፈርቲ ክትጥቀም ከም ትኽእል እንታይ ዓይነት ሚሳይላት ክትጥቀም ትኽእል እንታይ ዓይነት ምንቅስቓሳት ትገብር ከም ዝነበረት እቲ ትገብሮ ዝነበረት ኣገዳሲ ሰንሲቲቭ ሓበሬታ እዩ ስለ ዝወፀ እስራኤል ንካልእ ክትገብሮ ትኽእል እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ክትገብር ከም ዘለዋ ክነግራ ዝኽእል እዩ ኣብዚ እውን ብኻልእ ገሊፆም ነይሮም Todd, for weeks now, the world has been waiting to see how Israel will respond to the Iranian missile strike here on October 1st. But now the U.S. is investigating that potentially damaging leak that might indicate how Israel may respond attacking Iran. The reports that were leaked describe in detail the types of aircraft and weapons the Israeli military is possibly preparing to use in the strike against Iran. The report contains images generated by American intelligence. The documents were leaked by a pro-Iran site, Middle East Spectator. The Justice Department says the leaks raise the concern of even more sensitive information being released. So ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ከም ዘለዎን ኣብ ቴሌግራም ቻነል እዩ መጀመርያ ተራእዩ እውን ዝብል ዘረባ ኣሎ ስለዚ ቴሌግራም ማለት ዝያዳ ከም በዓል ኢራን ራሽያ ዝጥቀምሉ እውን እዮም ክነብል ንኽእል ኢና ስለዚ ብዝቐልጠፈ ክርእይዎ ከም ዝኽኣሉ ክኸውን ከም ዝኽእልን ስለዚ ሓድሽ ፕላን ከዳልው ከም ዘለዎን እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝብለኩም እቲ ሓበሬታ ባዕሎም እውን ኣውፂኦሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዕላማ ድማ እቲ ሓበሬታ ስለ ዝተረኣየ ኢና መጥቃዕቲ ክንገብር ዘይከኣልና ክብሉ ምክንያት መህደሚ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ብኩሉ ነገር ተቐላጢፍካ ክትሪኦ ኣለካ ኢራን ከማን ሓደ ኤክስፐርት ካብ ኢራን መልሲ ይህብ ነይሩ that agents of Iran were responsible for the attack on his seaside home. If you can respond. Yes, well, I think maybe Netanyahu has been trying to portray everything that's happening in Gaza and Lebanon around the region as part of Iran's act, whereas we all know it's a fact now that Iran didn't know about the 7th of October attack, and then its allies fighting Israel for their various national reasons, they are supported by Iran, but it doesn't mean that they act on behalf of Iran. But obviously, Bibi's eyeing another game. He wants to see a confrontation bigger than his surrounding. He wants the U.S. Iran to be So ነተንያሁ ኩሉ እቲ ፀገማት ኣብዚ እዋን እዚ ደይመደይ ኢሉ ናብ ኢራን ጥራይ የፀግዖ ከም ዘሎን ዝኾነ ነገር ሕዝብላ ዝገበርዎ ወላ እቲ ኦክቶበር 7 ዝተባሃለ ሓማስ ዝወሰዶ ስጉምቲ እውን ኢራን ከም ዘይትፈልጦ ዝነበረትን ወላ እኳ ትሕግዞም ተኾነት ኩሉ እቲ ፕላናት ናቶም ትፈልጦ ማለት ኣይኮነን ንሳቶም ከዓ ተቓንዛ ናይ ፈለስጢማውያንን ናይ ሓማስን ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዎ እምበር ኢራን ርሑቕ ኮይና ካልእ ፀገም ከይመፃ ግደፉ ክትብሎም ከም ትኽእል ስለ ትፈልጡ ናቶም ስጉምቲ እዮም ዝወዙ ስለዚ ኢራን ነዚ ጉዳይ እቲ ኣብ ቀረባ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕታት ከም ዘይትፈልጦ እቲ ዝገብሮም ዘሎ ኣብኡ ከሎ ግን ናብ ኢራን ግን ዝፀጋግዕዎ ዘለዉ ንኢራን ነተንያሁ ንኢራን ክዋጋእ ንኢራን ክሃርም መደብ ስለ ዘለዎ ዝጥቀመሉ ታክቲክ እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ንመለስ ናብ ስካት ሪተር ብዛዕባ እዚ ናይ ምውፃእ ዶኩመንት እውን ኣገዳሲ ሓበሬታ ነይርዎ about these 2 documents that were released on Telegram. They have all the earmarks of being official American top secret documents. Larry Johnson is convinced they were released officially, that is, by somebody who legitimately had the documents in their hand. This is not the result of any kind of hacking, that they couldn't have been hacked. What are your views? Well, I can't speak to the origin, meaning hacked or not. They look like real documents. I mean, the way they're structured, the code words, the way they're laid out. This looks like a U.S. government document,
what's interesting, it looks like a U.S. government document that the Israelis aren't aware of. We're monitoring the Israelis. So this is a document that's produced within American circles to advise American leaders about what Israel's doing, because Israel's not talking to us about what they're doing. A couple interesting things out there. They're talking. بنذكر كتزاربلو تخل قداي كونن مهنياتو سليان أمريكا سلزغنا كن كابت دوكومنت زرانا يقول نجرا صحافة organization ناتو ناير تراس اللي أوي حبريتاك هون كم زغل يريكا زنزورة ملك سنتلو دما إسرائيل زدل حبريتان أمريكا تباسل زي لا أمريكا بعلا بولنتا ببنات زلو تكنولوجي جيرانتي زدل حبريتا بعلمي وستو خمزلو سلزي استفرالي ساتلايت سلزلو ما بتكبابي حبريتا بعلمي وستو خمزلو سلزي أمونغ أمريكان إسرائيل بفلايتي أمريكا تقول كلا بنتاغونز بالت المنستر كلهاناتا قلع عقم زلو ويو تي وايت هاوس جن ولا حنت قبرك أكلني ممزحت جزية مالتي. They're talking about specific weapons types, munition types, which would give the Iranians invaluable intelligence on how the Israelis plan to attack. If you know the weapon, you know the range of the weapon, you know the attack profile, so you know the aircraft, you can start doing range arcs out there, finding out where they're going to be doing their refueling, where they're going to be launching their attack, and you do your patrols. This is devastating for the Israelis in terms of their attack. They talk about covert drones, again, giving away capabilities. They talk about nuclear weapons, which is interesting because the United States treats the Israeli nuclear weapons threat as if it's real, as opposed to the Israeli official policy of deliberate ambiguity. This is a devastating document for the Israelis. So ti what is all حبريتا نيران بزح أقداسي حبريتا كباز خل زنبري ومحيات تعينت أسوار كما تأمين تعينت نفرتيان أبي أن دار ملا كابي كهرماي خلا بين خداي خلا كنديو رحكات نايت مسائلات كنت كمال صغلا إذا حبريتا زنت فليتك نتمكل خالناتك مدلاوات نخد جبرا قداسي كمودتنا مسائلات نيكولا واسوار كوس الزخل ويو نيكولا واسوار حيزك خيز زخل وين كتنكساس كم ترز الله سلزي زوين ميبي نيكولا كنت كم دي عويس دايما دايلا رعد نخد فتر تقبرو زلايو ويو نزخوني يقول مدلاوات ديو لذي بزو حبريتا نيران أقداس حبريتا يكباز خل زقو دايزي سلزي already زوت إزالة راي ولا كالك كم بحدش حد سوا أقداس حبريتا كبهم زغل كنتاتنا نرزلنا يبلان The Israelis, and I believe it was deliberately released because the United States does not want Israel to attack Iran. So this was an effort done by somebody in the U.S. government, with permission or without permission, to derail the Israeli attack against Iran. Whether they're successful or not, we'll find out. زي تعتب أنا يا ناتي جمت هي بكم تاني هجن درو نتي وتدرو كيلانا أمريكا سكات تويتر تبلا بناتي جمت تحبيز وصح حبريتا يكون دايما دايلهم خنزو سوي جمت زلانيلو سلام تايكم يبلالو معناته أمريكا نتكونات عندليون يا زلا أمريكا ني إسرائيل إيران كتحرما نفتكونات كتتوا كم تخلص لدفلتو زلو عيدليون يمزلو that's why الناس قدايزي سابوتاج نقول قبرنا تمت إسرائيل كتقبر تخل عندنا تطعون مبال زوج وسقوم تكون كم زغل زغا أمان قوم زلو جاب مليسو كعبيو تلازي تاكد قبر إسرائيل في إسرائيل أمريكا كتفرارها أسوار قال جراي كونتن أبتدأ نتم أبسنتان زلو سبات كم يجرم كم زلو ينخ قبر خفتنيام سيام أمريكا قبر زغلو إسرائيل قبر زغلو أنا بيدا زور نتي بفلاي بوليتيكا وسيركل زلو سب بميديا بقالن جرم كابت سلطانو كم زلو سلوس قبرو so yeah نغطي الإسكانيشن اسمعيو. Will this be a setback for the Israelis? Surely they're not going to carry forward with the plans articulated in the documents now that the whole world has seen the documents, are they? As I said, it gives away. It's not a specific attack plan, so there's no specifics of which aircraft, how many aircraft, what the exact release points are. The Israelis would have to go back and take a look and maybe extend the range of the airplanes to get them out of predictable launch points, either release from a longer range or coming closer. They'll take a look at their munitions mix to see if there's anything more. But the interesting thing is that it gives specific numbers of weapon systems, which tells the Iranians about targets, and then they can prioritize. So if you know the Israelis are going to hit, they have 60 weapon systems, that's 60 targets. It just gives the Iranians a lot to go on when it comes to time to plan, or try to predict what the Israelis are going to do. It doesn't prevent an Israeli attack; it complicates an Israeli attack, and I'm sure that they're furious about to the United States about this. But tough luck. I mean, I think this is a signal to Israel that you're not America, you're not one of us, you're not part of our team, especially when you behave in a manner that is detrimental to our strategic posture in the world today. An Israeli attack against Iran would be devastating for the United States economically and for the Biden administration politically, because it would get us involved in a regional war
less than 20 days out of an election where እዚ ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ ንእስራኤል ካብቲ ክትገብሮ ትኽእል መጥቃዕቲ ጠጠው ከብላ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን እስራኤል ስቲል እቲ መጥቃዕቲ ክትገብሮ ትኽእል እያ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣብዚ ኮምፕሊኬት ይገብሮ ነቲ ጉዳይ ናታ ምክንያቱ ከም ብሓድሽ ነቲ ሓሲባቶ ዝነበረት ብካልእ ሪኮንፊጉሬሽን ጌራ ካልእ መንገድታት ክግመት ከም ዘይክእል ጌራ ከተስተኻኽሎ ትኽእል እያ ግን ኣትሊስት ኮምፕሊኬሽን ፈጢሩሎም ኣሎ እዚ ግን ንዓታቶም ኣሜሪካ ጌራቶ ዘላ ናይ ብሓቂ ከም ዝሓርቁ ከም ዝገብሮም ፍሉጥ ኢሉ እዚ ከዓ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ኣሕዋት ንኾን ዋላ ማሓዙት ኢና ገለ እንተበለት ኣብ መወዳእታ ረብሓናታ ኣብ ሓደጋ ክትፍትን ከም ዘላ እስራኤል ስለ ዝፈልጥዎ ዘሎ እቲ ኩናት ምስ ኢራን ክግበር ዝኽእል ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ክሃሱ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ግዜ ምርጫ ከለዉ ከምዚ ክትገብር ምምራፃ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኦልሬዲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ጋፕ ፍልይ ከም ዘሎ ንኸርእዩ ዳዮም ከምዚ ዓብዪ ፍቅርን ዝምድናን ምትሕቋፍን ዘለዎም ዝመስሉ እምበር ኣብ ሪያሊቲ ከምኡ ከምዘይኮነ እዩ ዝነገረና ዘሎ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ሴንሲቲቭ ወይ ከዓ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ መድረክ በፂሕና ከም ዘለና ብፍላይ እስራኤል ትበሃል ሃገር ትኸዶ ዘለና ነቲ ዞባ ንዓለምና እውን ብዓብዩ ኣብ ሓደገኛ መድረክ ክትወስዶ ከም ትኽእል ዘተንብህ ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና በቲ ኮይኑ በቲ ግን ነቲ ሓበሬታ ምክትታልን ምፍላጥን ዘድሊ ስጉምቲ ምውሳድን ኣገዳሲ እዩ ከም ወትሩ ኣብዚ ቻነል ድማ ሓጋዝ ዝበልናይ ሓበሬታ ነገራት ምፍፃሞም ስለዘይተርፉ መረዳእታናቶም ክኾነና ዝኽእል ዕምቆት ዘለዎ ኣፍልጦ ንክህልወና ካብቶም ነቲ ነገር ዝፈልጡን ተመክሮ ዘለዎም ድማ ክንመሃር ከም ዘለና ኢለ ዘምፅእ ኩሉ ነገር ድማ ምስ ዓድና ተሓሒዝና እንተርኢናዮ ሓደ ፐርስፔክቲቭ ክበና ይኽእል ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምግባር እዚ ቻነል ከም ወትሩ ፃውዒትና እዩ ምዝያለ በዋ ክገድፈ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሽሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝዓርግ እቲ ሓደ ግን ንሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች